Kalau kayak gitu nama mình nga mentara singa dan hang ya po mo pat ha ka jaka ka ba ayo ban syam ya I hybrid kersan bor kar mudai I bala ja hinin ka sina ka te ka snong nong ra mentara sina ka leng pulit kila on her hang ni ka jaka bat ki la le ya ka badan kam bat ya ka met jung I ki penra no stis po ni grim hospital ban le ya ka postmortem ha ka bai dei ba ka ni na ka leng jung USP ula ya thu ba kin sap long ya ka jing to ket knang makin yo ban kem ya ki bril ki badan kti halor ka ni ki jing bat kom juru ngin ya keren ya urang ba snong jok ka te ka snong nong ra ka ka bagi dan mat persos ba ban ni ne ban ni ha ka ni ko bor 7-year-old boy who went missing from Lumatwa, Nongra, and all teams are here. CSU, FSL from Nongmutsong, Maudiang Liang, SP's office, special cell, all here in the PO. It is a confirmed case of homicide. We will be registering a case and investigating. All indications of it being a homicide. Postmortem will give a clearer picture of the kind of injury. From then on, we will be able to proceed with the investigation. Right now, I cannot see a connection. It could be an isolated case because the accused of the first case has already been ascertained and identified. But nonetheless, we will actually investigate and find out everything into the matter. We will sit down, and this also will warrant the requirement of an SIT because it is a child who's been murdered, and an SIT where many expertise are there, many officers are involved, has always borne fruit. So there's all likelihood of an SIT being formed. See, it is a matter of concern. It pains all of us, and from such incidents, we should draw lessons that we should number one, children have to be looked after upon, monitored. Number two is that we should take precautionary measures of having CCTVs, lighting the area, children loitering around. Somebody should, be it from local stakeholders or anybody, should actually see that a child who actually is moving around, inform 112, which is our emergency number, so that we can take necessary action, take them to Childline and all that, identify the parents or guardians. One last question: during your family's function, was the murder committed here only, or the body was done? We can't say, but by the look of it, I think the body was placed out here only. Thank you. Thank you. Kita sekarang Kibril pengidan di sini snow mo, di snow lam ni nisam. But dia kata ni snow. Kung nak punya snow ni sofi, mungkin kita snow ni. Ni kerman dah. Ini kena manjasu. Bila asyik ada darbar ni lah request Kibril berfat belawan nak man. Bu CCTV, but away bukan fokus sulok. But kinbu ikilai dan pencahaya sulok. Anda tahu, jadi dan skiwi buat nilai. Nisa. Ini yang pertama ini seperti itu. Ini kita harus cipta jadi kunstwer. Jadi bisa mina. Nah, ini tadi yang mungkin kita. Pak kadon kata kajing la ilan ha kisnong ki thau ba ki kena na snong thau na plau yin ki ja ha po nong ra. Kata saya kan nanti nado mengibat kami dan sistem tamu lapasang iban. Berking gini ditai, bukan gaya kundan senang sama yang labo. Ski salah kan, kan berking tu sih. Mami irte beli benda-benda tu. Baik beli kita sebab tengah aku beli kan benda-benda tu tengah apa nak. Dan hanya ngai tu kilo nak tiap kilo. Tegi lakan tu separat ni parat. Saya tu saya ada separat tegi gila kai buat. Tu pemla kai buat yang belikan sebab apa nanti kan silakan. Kalau tahir apa aku mulai datang dengan dia dengan ibu sebelum nanti ada saja dengan ibu itu nanti anak sebelah kain aja teman jalan ke itu nanti anak tengah kia pasal baca
Tengah orang kota, tengah laliwat sedikit. Laliwat sini jangan bersama canda undang Jangan ikut salah palang lu sang itu. Ketika itu mah sampai itu sampai undang Jangan lalu terlalu kawan ini sektor. Pun ini pun yang kiki liwat masih bang. Aku lu ngamlap rumah liwat. Lalu sampai kiawan kini ke kiawan lah. Aduh. Thì là cái lên thì tôi đơn cái đi số các cái cái đi sao đây nhiều thì beri nhiều Ya kata ngam ye ira kamat ba mana mulai bana wan mulai bana to ngam ye bangat ya ta ni ira ini habis dan hemen dan parah udah na dan kan nong sebagai kan anu thì bà kiri mesti hai di mana thì kiri đằng đó ada ini ya kini cepat jadi bagi tim mai pun dan lakap laklan di sekolah nak mana ni habis mana ni kena sekolah dan ni sang haji wala kita aslam kemudian kan anak teh ini sekolah maksian maksian dan di lakap tu las kasari man ka pa ilakay takmuto para ba pa ilakay benti apa pin ka lakay ba jo mo ilakay ito ila tulak ra ilakay mo ta jara ken ti don hada sey ro one bed ayan taman pa diu Aisyah Mdarra lakap nam di mai ha lakap nam ni mai ni habis di lakap la tatas na ano baru tamo lang lakal tak lang baru lakal berkenan sa bahe kong itom janjar nam ke syat baca kala imat lawan laut rai apang dapat saw kemud popor beja ikon ke syat besar Kisah begitu. Apa? gambar saw Di school yang Nisko Mosir masih sa isoka Masari sila ka benne kam jujara la ka bisa ko am jujara ta ban bisa je da khatna tamanun tengah farkan dengan ban syo ka nane phala jang kan ni ka mi da ba na da yen kan ba na ai bu da kna ta na pi kan ni ya tia ban dia ngaladi video kan nong Rio kemudian artis sahabat arut juga dan kami kucing lah nga sana ta nam ira nama isi lihat di kan teman la ka ta ta ngi le ka ban dai ang nan kan